دستیا آبوری و چاندنی یک کانتونا جزیره درباره سالوگرا 25 آ کمپلویا ناونتوی آلدجیره بر عبدالله اوجلان سمینر کلدار خست. سمینر ده چارچوبه رزه چالاکین جبو شرمزار کرنا کمپلوی لناوند محمد شیخویا چاند و هنره یال باجار قامشلو هاتل دار خستین. اندامین اوفیس و کمیتین آبوری و چاندنی یا قامشلو بشداری سمینری بون. ده سمینری ده کمپلویا ناو دولتی آلدجیره بر آپو هات شرمزار کرن و هات زیار کرن کو کمپلو لدجی تواهی گلی کرد بو. هر وها تکزی لسر دوماندنا برخوادان و تکوشینه حتی آزادیا فیزیکی یاری بر آپو هات کرن. إذا ما قدرنا يعني شفنا رمان جوايا كمينجي جوي قومبلو أسر سروكاتي تشو ساندنا شكناندنا فلسفة وچاندانا توا ديمقراطيك ياغو باندكي بأزادية غلان بو كهوي جواكي ديمقراطيك ياغو صدي سالان دبن تعذيبي دبن قمع كرنيدا دبن اضطهادي دا الظلمة جو الفاجواكا تي كرن أو جي أف چاندانا توا ديمقراطيك ياغو سروكاتي بي باندكر دخستن في چاندي بشكينن بريا قومبلويغو حتى رجع إيرو أم دبينن أف قومبلون بردوامن جبويغو بكاربن چاندان غلان حمي أواي خدا بشكينن. هؤلاء الدول الذين